الباب السادس عشر دمبغال سابو جيغا بانغال صلاة الاستسقاء نو يوتا ان كادي في جولد يارني نانغو بمعنى سين يان دان ويري ساجو دي دان ساجال كون ان دوا حديث تيمه دي جوابو الى دفتر ندن فودا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي لا يلتنا متواضعا هيمو يانكني متبدلا هيمو ليركيتي او متبدلا هيمو يورمينكني متخشعا himo yankini mutarassilan himo yomi mutadarrian himo acciti ko andi ngol en do ko façon o yaltu himo décourasi himo huli Allah yankinani Allah wadi doyi yurminkini ko andi ngol e mon yaade julde yarni nango nayo yawimo partanno ko yo yar wa anudo wa mapido fa salla o juli rak'atayn kama yusalli fil idi wan o julirta idi nat ko ni ton lam yakhutubu o khutubanu khutubatakum hadi sifa o khutuba mo wado ton kayidi do ko dum don sendi rawal khamsata wa sahahu tirmidhi wa abu awana wa ibn hibban wa aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat shaka nasim be wullitino ila rasulillahi buhutal matari kokkendi yanda fa amara bi minbar ne la do yamiri minbar yo mojjine fawudi alahu mojjina namo minbar on fil musalla ka teren ka juleteno wa wada nas nela dallam fodi yimbe ben yawman nyalande yakhrujuna fi ndebe yaltata e mudum be jula fa kharaja o yalti hina bada hajiba shamsu sanga feñi wirngalluji nange bi mana dum ko hella nefer dise fa qada ari o toli alal minbar kawre minbar fa kabbara o habbiri wa hamidallah o yetti Allah afwan mi wiuno on ka salatu kusuf julde weñu nange ngen nane kan nisfu 15 e afwan ka babu 15 mi wada non don explication mi falju min hara julde weñu nange ngen ka teren ka idi on julete don julete e leer ka idi on duwa julede don mi falju ko faljere on yafoto kam hewti do joni mi anditi mi ukkindir piyini julde weñu nange ko leer ka nange weñi wo ko don julete marawa goto julde weñu lewru ka lewru ndu weñi wo ko don julte marawa goto ko julde yarni nango tajante nyalande wade sai ko julde yarni nango e ngal dambugal ngal wonden do babu 16 dambugal sappo e jegaba a ko dum do non wadete ka teren ka idi on julete don wade kadi e lernde idi on julete non julire no idi on julirante no on faami ka ne laado hewti awaabe yetti Allah summa qala fi mak innakum ono shakawtum o wullitike jadba diyarikum kokke wonde den ka galleli mon ka awa hino do ko watto waga amarakum lagom di Allah yamiri on anta du'uhunde du'oto dom o waadakum o fodi on son tori kemetun astajiba lakum jabina nayo summa qala refte be maki alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin la ilaha illa Allah yaf'aluhu huwa ma yuridu kon ko fala allahumma anta Allah Allah kawni Allah la ilaha illa anta al-ghani kankon awoni galo patro wan hanu fugara ko menen wasubbe anzil alaina jippin amen al-ghaitha tobo wajal wada kadima anzalta alaina tobo ko jippin da ko amen uwatan dole wa balakan e ko yottoto yonana men ilahinin ha e lajal nyande ndiyan saaji kadi tumma rafara ya dairefti be banti sokeje mabbe den falam yazal be serali hibe banta de sokeje hatta ru'iya hayi abayada ibtayhi dane danir le noki mabbe din ko andi ngol en mon wadde du'a ko tonu judde moƴƴa awa summa hawala ila nasi refti be wayliti be yili e yimbe ben zohara baawo mabbe gon ande arbe fewti yimbe ben joni non be yili baawo gon be fewti ne yimbe ben wa qalla be wayliti kadi ridaahu tiggare mabbe den wa huwa tay toujours kambe rafian yaday be banti juude mabbe den summa qabla refti be fewtiti kadi ala nasi e yimbe ben wana sala be jippi fa sallara rakatan be juli non darde didi kabe salminta don fa insha Allah ta'ala Allah keri Allah sinki sahabatan dulere faradat ndi diggi wa barakat ndi maji so mam tarate defti ndi tobini don e don rawa abu daud wa qala wi gharibun hadisi on ko kodo wasnadu kono togol hadisi on jayidun no keldi wa qissatu ta'wili qissa waylita gongol yila fewta e jama'u hucce jama'u waylita kufunen waylita burmuson waylita tiggare nde fi sahih wa na shirku wa na mabba kadi hino ka sahih al-bukhari min hadith abdullah ibn zaid wa fi noton fatawajja o fewtiti ila al-qibla ka qibla yadu mo toro Allah summa salla refti o juuli rak'atayn darɗiɗi jahara o feññini fi mamaji bil qirati jangi on wano idi juulirte walid dara qutuni min mursali abi ja'far al-baqiri wa hawala o wayliti rida'ahu tiggare makko nden liyata hawala al-qahtu wo fiyo toɓo on kokke ɗen kadi waylito iwa
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا ونن غوركو غو دخل المسجد وناتو كجولر يوم الجمعة يلاند الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب تين لا دون دارين خطبة فقال كانكو غوركو وي اندر خطبة يا رسول الله هلكت الأموال كوني جولة دين هالكيك وان قطعت السبل لاوي دين تجي سبو أنغان ديان فدو الله يغيثنا ترانو الله اندر خطبة يفابر انديان دون ادون فرفايا دين لا دون أنتي سوكي جمع بدين ثم قال لفت بماكي اللهم يلا أختنا فابو من تبنا من اللهم يلا أختنا فابو من اللهم يلا أختنا فابو من وادي دعاء فذكر الحديث وجانتي حديث هذا وفي نيمون الدعاء نلا وادي دعاء كدي بimsaki a fijogo to gol ndiyan dan yontere nde nyande yey dum ka hadisi ejo muttafaqun alayhi hadisi on hino holla en imam on no hani toranade jama be julni ben kala andeji di be wondi e der khutuba on hadisi on no holla en no sella ka goddo wola ka khutuba si o yi hunde ma pinde wonde bonde ma ko woni lawade no selli ka o adere so imam on sabu ko do maki kon nela do jonni tano mo fotu e mo wa anhu jattama e makko radiyallahu ta'ala anhu أن عمر سنة عمر رضي الله تعالى عنه كان أولاتك فيوند أولونتي إذا قهتوا سبه بكوك استسقى بالعباس ولا براي ويرني راي بابا عباس بمعنى ناس ويأيدي بابا عباس فابو من أدام من ديا عليقوي كو ترو راي الله وبارو بابا عباس بن عبد المطلب فقال بماك اللهم وماك كان كسينا اللهم يا الله إنا من كنا من لاتنك فيوند نلادا من أموري نتوسل إليك مدن جوكو راينوما مدن تورو راينوما بنبينا سبع النباجة من فتسقينا يارنامي جونون نلا دو فاتيكي غدو باركي نورتا فوري دابيرتا بالال فوري وإنا من نتوسل إليك جوني مدن جوكو دema بأمي نبينا سبع بابا النباجة من فتسقينا يارنومي أولي فيسقونا بيارنيل بمعنى الله ساجنا نبينديا رواه البخاري ko andi ngollen si woni nelaɗo fure nelaɗo moloraka barkinoraka ɗaɓɓiraka du'a ha tawsi ko fure goɗɗo go haray gabru goɗɗo go yahete wulle e mum watte yiili wa anhu radiallahu taala an qala wi asabana heeɓi men wonano tawi menen ma rasulillah men e wonde nelaɗo mataran ndiyan qala wi wo ɓa ndiyan ɗan saaƴi e amen fashara thawbahu nelaɗo ñuri cuñci maɓɓe ɗin hatta asabahu fiyo heɓuɓe minal matar immorde ndiyan ɗan bimana fiyo ndiyan ɗan piiɓe ɓe ñuri ndiyan ɗan fiyo ndiyan ɗan pii ɓanndu maɓɓe ndu wa gala ɓe ma kinnaw heewo yiɗan ndiyan hadithu ahadi bi rabbihi ko ɗan haɓuɗan iwde ka joomi majjan haalegoy ko jooni ɗan iwi ka Allah enen si ndiyan ɗan ɗo addi en fof ko yo indugo ɓeeɗo noon kamɓe ɓe ñuri cuñci maɓɓe ɗin ɓe inni ɗan ko ndiyan yurmede ko jooni kadi ɗan iwi ka Allah fiyo ɗan memuɓe ɓe no yiiɗi Allah wa an aishata radiallahu taala anha anna nabiya sallah sallam kana ida ra'a al matara nelaɗo laatake so ɓe yii ndiyan ɗan tun fokkiti saaƴude kala ɓe ma kay allahumma soyiban nafi'an allah saaƴin ko nafata akhrajahu ko kamɓe ɗiɗo yaltini hadis on bimana boukhari e muslim wan saad radiallahu taala anu ana nabiya sa sallam da'a o du'ike fil istisqa e julde yarninango o du'aɗo ɓe maake allahumma ya allah jallilna ɗowdinan men sahaban dulere kasifan tekkude gasifan laaɓude dalugal lukayde dahukan gidi gidinno tonde tum terunande toɓinami min ho immorde e nden duulere toɓo ngon radadan ara ko jokkodirgo qitan cinte cinte sajilan ɗuɗugo yadal jalali wal ikram rawahu abu awanata fi sahihi wa nabi hurairata radiallahu taala an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bimaki kharaja sulaiman alayhi salam san annabi sulaimana yaltuno yastasqa mo ɗaɓɓa yarninago ko andi ngole annabaɓen fof si kokke waɗi ɓe juulayno ɓe toro Allah e nder ko yata kon fara o yinamula tun korndolil mustaqiyatan hino waali ajjori ala zahri ha ɓaawa maggil on rafiyatan qawa imiha ngil ɓanti koykoye maggil yassama e fewtini ka sama e ngil toro ndiyam taqul hingil in allahumma ya allah inna menen kadi do halqun min halqika komin tagu jeyangu e taguma laysa bina alanamen ginan yondinagol an si sukoyaka e gaye jaram maɗa e gaye ko yarnata kon alegoye men wata wurude ɓaawa ndiyam maɗa allegoye faabo men annabi sulaymana nani ɗum fagalo wiyani jama makkon he irji o hotte fagadi so ɓeytum gom ɗi on yarnirama biɗa awati gayrikum tana du'a mo bimana du'a goɗɗo go harana on ko andigol e jakka hay mummunteji ɗin si kokke waɗi ɗi juula e julde yarninango ɗi toro Allah enen kadi watti yiiɗi mum rawa ahmad wa sahahul hakim wa anas radiallahu taala an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa ɓe ɗaɓɓiri yarninango Allah ndiyam fa ashara ɓe sappori bizahari kaffayhi
ɓawo newe maɓɓe ɗe ila sama ko andingol en a yeɓiray reedu newe ɗen yiltoɗa waylita newe ɗen kadi wattira ko ɓawo on kadi dow akhrajahu muslim par ce que ande waɗi